Kaya sokya na kaya party ini mengkumnumi penjong yoba balajet sering meriukan dia juga UDP. Hawan ini mak mulai karmang yo dipilih lagi political party berher. Kau balai bagi MVP kita aku yang balai. Balai kita set kata kaji semua kita dalam syak ini bah untuk kandidat. Nama doktor dan mesti baru dengan manajer udah well founder juga MBA government. He is the tallest leader of the state. Tukung kadak kau keburam. Ikaw ang siuburam ini konusi dengan setkan ini so dengan kesan kelayu kanyo berlaku dengan UDP. Sekali kalian jonga don kijimidai kami jan doktor don ibahin jongu. Nakan mau ho arga perang meni first timer ngaba di makomi marmui. Kedo ni munu ilong first di speaker ro. Lonjowai kasi udok ka ben kornyas kamraju. Kumuksit ni sang doktor ngalan opposition. O masum ba ko mangayo dikit nagaruhin batambon matagaten dayu terukul. Karena ini lah mendukung tu sibat batambon do dai mame ni tamado kunai agar. Kau kata doktor kata. Pemilih aku menutang kata-kata. Kawan ngamia tu ngaruka anduk dikeliati. Kumno ba binusin job election hindu job ilai spa biyo bitam spa ni spa ako. Ako amar tu kalau jido ni. Awan ngamia tu. Kawan ku ta ngamia tu ora boleh katambon. Nakuha malah ni harbi de doktor don try. Hindi sumin batay ni ruang nagawin kondusi. Kamti mo pikitay. Iwan mo ang pulpaw ni songo yung nuroma kaburong kondusi jopli. Kasya kondusi bala aktif bala ka mahalaya. Kila ayo yung nila sa balabak yung dipulsyon baper. Kondusi bala yung bali yung chim ni sarpos. Bala lang kumuduti siyang balaban yung speaker, balaban yung post of leader opposition, minister, chairman, pero balaban lo. Hanay mereka kasi iwan ang ningimun ng campaign ng basa di. Tanso mungkin mau yung ng kuno pinte pintambol. Katali din ko ako. Tayo mereka ngawin na dyan kaya. Buong perlok ba na po ribhoy nag-i-regulate ko si ni sumpuran ni sila kusi pa penjog ng kondo doktor Malalik sa boleh. Ni pile kun ditayin gatay. Kapit matibani ni kay kam boleh akan gatay. Namao guru wala jod nyusen kan sumpai. Kay nang kun mong gawin party boleh na so long bakalang di bakran. Hindi so bakalang di. Hani kan lang ni pankan issue. Kani hindi so kapon kan issue. Kani day by election. Ikaw akan sana pandang bermimpi yang ia kondusi kenang kondusi anam mengteli. Tabarak perlu perkat kakili senejerum. Don kita ba nyuftan kan kesan toglon le hakan ikanti. Nimpa bakal uprama inham suburam lagi kesan yo konju. La kumuru ubala jod de banjorna. Kami lagi request lagi yang jonga kumuwalay na kaya na state ko jongi. Dahil musim ba sokya sawit na koi ipi parlok jongi konusi. May tanggilong kasama ng UDP. But borok political party ko na haligat kaya ng konusi. Toy sa tilang na. Yaga mo kikinti ba murtahay. Pagkat damburong yung kondong doktor ng wamili buring jongi. Masalay silang sitan. Kapag rambul ba manlay binulungan. Markai kay kimat pasok niyo masmit kay kenong chuk misal dungi. Namami kami election man pandang number reform government. Kumudulong general election. Mungkin kam reform government manubang niyo sarka manubang ka. Hakan iti kum katakang bunso. Tamang pandati kami isip ubalaji ula don na pa haka pulsion babiyan. Inagalian kong sarka manubang ay full support. Hawag don rong ba bukan manila haka siya. Kung guru ko mengenai bayar sumber set kandidat kung gakat kung kejimpuran. Mana yang politik ke demokrasi? Kata ngimlak manang. Kira-kira dilak man set. Hanya kata sumapi kita ba dengan kita di suatu tu ni. Lalu ni kung kita nak bahas musim sokya kami yang balai.
ngarai pilih di try konsumsi kita masuk ke asyak paling kami ke orang bukan buktiin mengambil kita bukan itu orang berpau isong kaya kada collective responsibility kung gambil government itu apa urusan mau menjog dan borong hak ini kita melakukan kenapa hak step arwah dari yang tidak bisa lagi jom pada jom lagi dia sudah ke police station jom pergi kenapa hak sembol jom ke bom hak kerja jom balik sendiri bahkan abu sahut ini semua akhirnya ada mana malah berapa umat lagi jauh dapat mesin bersolusi ada hak abu sahut ini yang menang para pemain menang por lain yang kuat macam selain nak por dan model bahukan kum kadang atau pensiun di baik pak mengenai ke MVP ngai ke full support nama dilalui ngalai kalau kami keluar mana kesini kelihatan kami beri kisah oleh campaign hal berubah apa lagi masuk tu ini limit dan juga pakai stop sering serumba ke MVP kesan panelor hanya yang kami tidak kembali mentahi nilai kesan bagnet tak bawa musik usian dunia cun misal mata lawan laisi ban senjatai kalau cun misal menurutkan EGD pero kalau dia tunjuk kata ada kejing bakal akan sampai nilai jom kita berserta kantong di Political Party di HSPDP Liga NDP ini ayat tiga yang gamun kalau kumuru tahun ini si burung yang mengira balik kalau penjok yang pun dulu ke depan jadi ini kita kubur si burung sudah berhenti Bless you mas ngawi kini keren gitu di. Saya manusia megapol, akan megapol pak nan terpak sini pak i minister jadi dari naga parti UDP dari bebat ya ke forest pakai education di malakanan lembut. Dr. Marshall, yung tao di sa mo yung play, umalamong na lang ini, hapo rin ka, hapo konstitusyon, bagi sa iba tumay, ya konstitusyon, hada detiklat mo, i Dr. Don. Ngayon ko play, chikisa doon ranjali, ibalatrish ko, Bangga, ia tinjau, ia kanjeng tungi ibalaji. Naik dari speaker, di Prime Minister bero, di Prime bero, di MDC, di Relamba, kantam ya pihak nasional, jaga sela konsensi. Kaji bandung ini tarasihan negara sakit kado, ia kaji kersandungi, Relamba, kaji kersandungi. Kongga Sabta nak minta iba balaji. Bantan sisa, bangin, irak tham sisa, bani ay kakti kamon kakti kagian. Bat kesela konsusi bat ubalaji. Yutip banyak dihigisin, bagi ay yang dikersan yang dokter kau. Kaji ayat dikersan yang berikan orang makin nomor. Iban buai batang meramba, ubanla, banten madan, yakni timbun hiten dijongi. Bangun tangi, nakadang hidupi, nakadang HSPDP, nakadang NDP, ngepang sisyapi. Bagi ayat dikersan kepura. Tadi kuat royapi. Siapa buat artikel? To ayat kita sama ayat kenapa? Kajian penkamai janggo karena banjir yang terjemur keskan dicobi. Ini lagi mana pokok keluar? Oh tak yang kirambar nasutria nama pakitin. Ini dia dibatin, ini tidak ayu. Kasarkar kaskan hapa kajialam jong ukamrat kesanma haliwan bandon dataka senjat kadiate batka syara konsi
Ba't ka sarkar hagi kampan roy? Katakan na jiman na jangi. Tanganiskan. Higi pa ba kibastad? Higi pa ba? Kibatin na hagi dala kiya ka siyang nagabri. Kaya pun abot kasi ka siyang yay balajit. Nga martatin. Nga kot na wele pi baro. Nga ngawan na pangsisi na modal area. Kadju ka dunia. Kadju. Kijing siyang kitimbang kitiman. Ngan ay katiga man katiga diyan. Bago balajit. Ba't ko siya kung si lembar balajit. Diyan na ka daw. Ladama pi. Pi ka karoy ka pa. Ladama pi ka yokot. Kajing kiyo ko yokot. Skaba ay katiga siyan. Yay balajit. Manyan ang tayo. Hapo madjay po eh. Yun na ako. Pero, hakan si Snamston. Hoy, kindon hindi eh. Hadang yun na kanyang Joko Sarkar niyang nagkamala. Panteng yun hindi eh. Namapay ba unyo yakajiso. Kanyang kayo tumpi. Lada ka madjay gakham kadaki gakham. Yung pa yung yay bro. Bakin dia kumadya adakatsan adakhan rin. Yikra